MBITSI Studio blogspot.com. Option hileka live Vutomi kumbe Vutomi live eka MBITSI Studio TV hiri hina n'wina namuntlha hi tisela episode yin'wana la ka talk show ya hina namuntlha hi ta va hi mukhomeleri nqambi mutlangi wa katara hala tlhelo producer ya eka swa vunanga hi ku hambanahambana hi vulavula hi ku hambanahambana music hinkwawo wa Africa mi nga va mi ri Congo, Malawi, Mozambique, South Africa, Botswana, Zimbabwe, Lesotho ayingeni ne abatlangi wa Lesotho abatlangi wa Lesotho ya ndlela le so hi ku hi style hinkwaswo swa music kumbe ti-genre hinkwato la Africa va tlanga so mi nga kayeli nongonoko lowuwani ne ya a hi tiveni nqambi ku antswa hi vutomi bya nqambi kumbe muchayi avuxeni tatana. Avuxeni tatana. Mi nga hi hlamuseta vitu mina ri tiva i Masiya kambe Masiya wa le kwini swi te njhani? Khensile ku amukeriwa la ka MBITSI Studio. Masiya i xivongo Masiya kambe loko hi ya ka mayelana na leswa vunanga vito ra music yi vitaniwa Chova Masiya. Chova leswo susumeta ya leswa van'wana va ngo ku sukumeta ku ri ku ha ku sukumeta ku susumeta ni Chova Masiya kasi kaya ke ni bebhe ra Mozambique ni kumeka Xoko kambe ke Xoko lumeni yo tala kona ku na lomu humaka kun'wana ku hala mananga so teta kulela hala Xoko hikwala ka tinyimpi se na sweswi hi le Xoko. Leswo loko hi mi lavetela ku fane hi mi kuma ka Xoko hi nge ya mi kuma hala mananga ni nge ni kuma mananga mi fanele mi ni kuma ka Xoko loko ni vulavula hi tiko ra South Africa ni kumeka la Alexander. Ya hi lava kumeka kona ngopfu swinene hi nga hi tivisa hi ta vutomi hi nge se nghena ka swa tikatara hi swa vutomi bya n'wina mi njhani vutomi? Ya vutomi ni nga swi veka ku ni kahle kambe ke lani munhu un'wana na un'wana swi tivaka ku la ku hanyeni u tshama u karhi u hlangana swihalanganya hi ku hambanahambana ka swona kambe ke ku ya hi ku hi le vuton'wini ku na swin'wana leswi mi kumaka swa amukeleka leswi ka swi nga amukelekiki kambe ke ku kuma ku hava ndlela ya ku swi doja so ni ta ku byi kahle. Byi kahle okay ngwenye i hlota swin'wana mara I'm sure it's secret. Okay tatana Chova umfana ka Masiya a hi ngheneni hala ka tikatara hala a muchayi wa katara a beburiwe mani na papa? Vatswari va mehe bava i Phiva Masiya. Phiva ya mhani i Lozwane ku nga Mariya ni tlhela ni vuyela ka bava i Julio ya so laha ka Mariya xivongo Chauka i Chauka i ntukulu ka Chauka no wonder katara leto wa so ya so hi nghena laha ka tikatara laya mi sungurile ku tlanga katara? ya swa tikatara swi na malembenyana a hi malembenyana malembe ya hi ku katara ni sungule ku vandlandisa swa tikatara hi 1988 loko 88 ya 88 mi beburiwile hi 75 75 so hi 88 a mi ri na 13 years. ya
Okay, I'm na 13 years. Yeah. Loko ni tsundzuka kahle ni sungule ku vona ku landzisela ngopfu music loko tatana MJ Hlungwane ku ta va na album leya ku mi nga n'wi voni ku vuya kaya hi maphaxani loko a ri dorobeni ku ri yena u hava ndyangu hala ka malume Dr. Thomas Chauke ku ve ku huma album leya Madyisambitsi. Hey, Yeah. khale wena a yi tsundzuki no yi tsundzuka. Ila ku ri number 8 ya vona leya. Yeah. So va yisa lava yi thula hi lava nga mi hlohlotela ku mi nghena ka vunanga bya kumbe ka mihleketo lowu chakataka. Ni nge swi vuli ku hi vona kambe ke nte loko se ni la ku va busy ngopfu hi wona music hi lava ni nga kumeka ni rhandza ku va ni famba ngopfu hi line ya vona. Loko ni vulavula hi Dr. Thomas hi lava music ya vona ti koho timbirhi tinharhu leti ni kotaka ku va ti chaya ivi na line ya mina loko ni ya hala ka xigaza ni famba hi line ya vona kahle kahle. Yeah. Leswi vo 98, 99, Yeah. 90. Yeah. I nga hi chayelani ka lava mbirhi lava hi kumelani nghoma yin'we njhe ya mi lavalava le mi ka tetiya mi nga dyondza hi tona ka tetiya mi nga dyondza hi tona leti ta khale ka khale. Leta khale se tanihi ba hi mhaka ku i khale na kona so kambe ke ni nga ha no tlanga yin'we kona ka leta sweswi. Okay, a nkingha yeleyo. Lewa ku mina hi tona mina ni nga jumela ka lewa onge i kokwani le ya loyi swi taka hala hi kona street la a mi jisi mahlanhla ni so ma kota ku pfuna van'wani hi katara leyi Yeah. kumbe mo tlanga music wa n'wina ntsena. Hayi a ni tlanga music wa mina ntsena katari loko munhu a ti tshuneta kusuhi na mina a fika a kombela ku pfuniwa na swi kota ku va ni tshunela na yena hi fika hi pfuna. Mi n'wi pfuna Yeah. hikuva ni ri van'wani va kokela tlhela va koti ku pfuna munhu un'wana. Leswiya ko va ku ni ri a hi hleketi ku fana ku na vo tala lava nga kumeka va ya mahlweni hi music va kumeka va nga dumi hi music wa vona mara va va duma ka music ya van'wana ya ku endlela van'wana ku duma luya ku ri hi ku hi yena munhu loyi a nga chaya mareke laya ku heko a ku vitaniwi yena kwa ka duma luya a nga chayela yena. So na mina ni un'wana loyi ni kalaka ni nga omisi nhloko loko un'wana a kombela ku pfuniwa. So kusuka ka 88 loko mi sungula ku tlanga katara mi sungula ku tlanga katara studio rini? Sungula ku tlanga katara studio hi 99 yeah 99 loko ni ta endla album leyi ni sungula ya xigaza. A mi se tshama mi tlangela munhu un'wana? A ni nge se tshama ni tlangela un'wana leswo va hi za hi release album. A mo endla swilo swa live ntsena? A hi endla live kambe a ku ri kona kun'wana ku va ni pfuna na lavan'wana ku endla ti-demo swo taniya. Yeah. Okay, so hi nga hi tshokotela swintsongo eka mfambo wa n'wina wa katara ku ta fika namuntlha nga 2023 ku la xikarhi la swirhalanganya swi mi nga hlangana swona swo tika na swo olova mi nga rhangi swo tika? Ya swo tika ni hlangane na swona ni nga ku sukisela ni sungule music mina swo tika ni hlangane na swona hi
ni ta ve ni sungule music album ya mehe yo sungula ku ve album leyi ni nga yi recorda loko ni heta ku yi recorda kasi ku na un'wana loyi a tshama karhi a fika a twa music wa mina le studio la ni karhi ni endla kona kasi i na mihleketo yo karhi ku nga release-wa album leya ya mina so na mina a ni vanga na kona ku ala kambe ntsena ku a hi nge siza hi tshama hi basisana ka swona ku hayi okay a swi endleki ni yo hlamala ni kuma ku album se yi release-wile ni sungula ku va se ni ya twa moyeni nga nga lona ni karhi ni tlanga ka yona album leya ti-pick hi ta mina ya yini ku already lweyi wa n'winyi wa studio a hi twananile ku loko swo tshuka swi pasa leswi hi swi pulanaka na nkulukumba luya u fanele ku va a teka swilo leswi kambe ka a hi nge se za hi swi pasisa mina na lweyi wa ku lava ku ta release album mara ka hinkwaswo swi ve swi kumeka swi ri swa mina mara ke heyi a ni fambangi kahle hikuva a ku na lexi ni nga za ni xi kuma ka yona album yeleyo mara ku ve album leyi nga tlanga swinene moyeni hi lembe muni ku ve 2000 ya ku ve 2000 2000 vito ra album a ku ri i Tsonga Brothers and Matanato Sisters. Tsonga Brothers na Matanato Sisters. Yeah. So okay leswi nga endleka la hi ku olovisa a mi twa na sponsor ku xita sponsor album liya and then xi mi nyika share n'wina and then n'winyi wa studio a n'wina mi nga n'wi hakelanga a ku ri timhaka to sponsor xi ta hakela xi teka project hinkwayo as a record label leswo hinkwaswo ti-cover yini hinkwaswo swilo swi ta mara kambe still ka ha ri buti Chova Masiya ka ha ri Tsonga Brothers. Okay so na swi twisisa so mi kuma ku n'winyi wa studio a vheta twanamisa luya va humesa swilo swi ve mkholo ku loko se ni sungule ku va ni swi landzisela ni kuma ku n'winyi wa studio na yena a nga ha humele rivaleni ku he ni ve na mpfumelelo njhaninjhani so ni kuma ku se a swa ha twiseki na mina vhela ku ya ku minkarhi ya koho yoleya ni kumeka ni va ni tsakisiwe hikuva album ni va ni karhi ni yi twa moyeni so ni swi teka onge swi ta va na mbuyelo kasi just ku va mi dumile ya wa swi vona music lowu ri mbilwini naswona swa khawata loko hi tsutsumanyana a hi tsutsumeni ya laha ku olova hi kwihi ku olova loko mi nga ku vona eka kumbe swo tsakisa music leswi mi nga swi vona swilo swo tsakisa hi music ka tlhelo ra mina i ku lava va nga kumeka va karhi va ni tiva kumbe lava ni tivaka hi mayelana na music va swi kota ku va va ni lava ivi ni na pfunana na vona and lexi ni tsakisaka i ku a ni tlangi layeni yin'we ni tlanga xigaza ni tlanga marabenta ni tlanga disco ni tlanga rumba kumbe xingondo so i sungura van'wana swi va ku sungura van'wana va ku kwasa le malawo phela se le Congo i kwasa and va yi vita futhi makhosa mara xiximwe so swona swi nga ni tsakisa sweswo kumbe swa ha ni tsakisaka na sweswo va kona lava van'wana va hi karhi hi pfunana okay loko hi karhi ya mahlweni eka ndlela leyiwa lava mi va tsundzukaka ntsena na swi tiva ku vo tala mi va tlangele music kumbe mi tlangele na vona music kumbe hanyi na vona music lava mi twaku konge ma va tsundzuka lava mi nga tirha na vona ku ta fika namuntlha lava a mi tirha kahle lava mi nga holova lava a mi tirha kahle na vona hambi wa vanharhu na ko va munhu nge va heti hinkwavo okay lava ni nga tirha na vona kahle ko va ku xikwembu xi endla ku rhandza ka xona hi nkarhi wa xona i munhu loyi a nga ni komba ngopfu layini ka music
leswi endlaku ku na sweswi loko ni karhi ni tlanga music loko no tshuka ni tlange katara ni kuma ku yi na scratch loko hi ri studio ni make sure ku swantswa hi tlhe hi sungula ematshan'wini ya ku va hi tshikisa sweswiya hi yini hikuva loko ya chaya ya fika laha ni nga endla scratch kona ni ta tshama ni ri na pain i nkulukumba wun'wani wa le ka Xikunda i Nosikhosa kumbe Hasani nkulukumba loyani va ni kombe ndlela ya music malembe ya kona a hi tshama swin'we a Sikisi la Alexander a hi karhi hi tshama ka Dan Chauke Dumaza Sisters ku nga mali ya tika ya mi tshamile la ya tshame layani ku ri mina hi vona Madalakhosa na Mufi Matswabe Muda ku nga Freddy na Mufi Makamakeni a hi tshama swin'we kwalaya ya so i van'wana lava nga kumeka va ni hlohlotela ka timhaka ta music va ku nga pfumeli ku loko hi tlanga katara u fika la u endla ku u discorda kun'wana u yi tshikisa sweswo hikusa u ta tshama u ri na pain loko yi fika laha ni nghenaka swona a ni fanele ni endle so hi swin'wana swa kona sweswo TV hi ri live kumbe Vutomi talk show ha na vona Chova hi vala kwala Chova hi nga hi tlangela risimu rin'we ra n'wina hi twaku laya mi nga tswanya kona laya special laya mi nga ropiwa kona laya okay hayi no swilamene ni ta tlanga risimu leri nge hi n'wansati loyi vito ra yona ya